Kosovo, isto polje, ali ovog puta Srba nema. Mađari i Turci dolaze da se bore na mjestu koje pamti krv, a Srbija? Da li je to bila izdaja ili jedina moguća odluka u svetu koji se već raspadao? Ovo je priča o trećoj kosovskoj bici. Posle smrti ugarskog kralja Vladislava Jagelonca kod Varane, ugarski presto ostaje bez stvarnog vladara. Za kralja je priznat mladi Vladislav, prozvan posmrćen, ali je bio i suviše mlad da vodi državu. Zbog toga u prvi plan izbija Janjoš Hunjadi. Samo 2 godine kasnije izabran je za gubernatora Ugarske i preuzima stvarnu vlast. Yes, my turn, assholes. Hunjadi pokušava da nastavi borbu protiv Osmanlija, pokušava opsadu Nikopolja uz pomoć burgundskog i papskog brodovlja, ali ne uspeva. Grad nije pao. Zato se sprema za novi veliki pohod. Međutim, saveznici izostaju. Papa ne pomaže, kralj Alfonso Aragonski daje samo prazna obećanja, a Mletačka republika odbija rat, čuvajući mir sa Turcima potpisan 1446. godine. Why, God, why? Dubrovnik obećava 2000 dukata, ali tek kad ugarska vojska pređe Dunav. Jedini koji zaista želi da se pridruži Hunjadiju jeste Đurać Kastri od Skenderbeg. Ne samo da pruži pomoć, već i da lično učestvuje u pohodu, ali pritisnut osmanskim napadima i bez dovoljno sredstava ne uspeva da krene. Hunjadiju ostaje još samo jedan saveznik, srpski despot Đurađ Branković. Ali odgovor iz Srbije nije onaj koji je očekivao. Despot smatra da su pripreme nedovoljne, vojska preslaba, a saveznici nepouzdani. Uz to, jesen je bila blizu. Najvažnije, Srbija je vezana mirovnim ugovorom sa Portom. Zato odbija da učestvuje u pohodu. Emotional damn! Tim činom dolazi do prekida odnose između Hunjadija i srpskog despota. Ipak, ugarski gubernator ne odustaje. Sa vojskom kreće i to preko Srbije. To navodi Đurđa Brankovića da o svemu obavesti sultana Murata II, ali ni to ne zaustavlja pohod. U septembru 1448. Hunjadi sa vojskom sastavljenom od Čeha, Poljaka, Nemaca i odreda vlaškog kneza stiže do Kovina, nasuprot srpske prestonice. Prelazi Dunav i loguje kod sela Subotice u Braničevu. Još jednom poziva srpskog vladara da mu se pridruži. Pregovore vodi Dubrovčanin Paskoje Surkočević, ali odgovor ostaje isti. Despot obećava strogu neutralnost. Zbog toga se ugarska vojska, prolazeći kroz Srbiju, ponaša neprijateljski, pljačka i pustoši Moravsku dolinu. Srpsko stanovništvo se sklanja u gradove, izbjegavajući sukob. Vojska nastavlja niz Moravu. Kod Kruševca prolazi kroz klisuru između Kopaonika i Jastrevca, kasnije poznato kao Jankova klisura. Iz doline Rasine ulazi u Toplicu, a zatim stiže na Kosovo, nedaleko od Prištine. Na vest o dolasku Mađara, sultan Murat II kreće iz Sofije i on stiže na Kosovo. 2 vojske se susreću na istom polju, gdje je vođena bitka 60 godina ranije. Nice. Na desnom krilu osmanske vojske nalaze se anadolijske trupe, koje predvodi prestolonaslednik Mehmed, budući Mehmed II. Levo krilo čine rumelijske snage, dok je u centru bio sultan Murat II sa janičarima i artiljerijom. Zbog dužine turskog fronta Hunjadi razlači svoju vojsku. U centru se nalaze ugarske snage, koje on lično predvodi. Bitka počinje u četvrtak, 17. oktobra 1448. Traje 3 dana. Borbe ne prestaju ni noću. Hrišćanska vojska, bolje opremljena vatrenim oružjem, nanosi velike gubitke Osmanlijama. Ali presudan trenutak dolazi kada Turci uspevaju da im izađu iza leđa i izvrše opkoljavanje. Odredi vlaškog kneza prelaze na stranu Osmanlija. Hunjadi pod okriljem noći beže sa ostatkom vojske. 3. dana ujutru u borbi ostaju samo Česi i Nemci. Povlače se u svoj tabor gdje bivaju potpuno uništeni. Sultanova pobjeda je potpuna. Murat II naređuje da se sahrane samo njegovi najvažniji ljudi,
Svi ostali poginuli bacaju se u reku Sidnicu. Ni glasima koji su se predali nema spasa. Sultan naređuje da se svi pogube. Prethodno im je vratio oružje kako niko kasnije ne bi rekao da su ubijeni nenaoružani. Hunjadi pokušava da se probije ka Dunavu, ali ne uspeve. Biva uhvaćen i predat Đurđu Brankoviću, koji ga baca u tamnicu. Krajem novembra 1448. ugarski staleži se sastaju u Petrovaradinu i šalju poslanstvo despotu. Traže Hunjadijevo oslobađanje. Posle dugih pregovora Đurđu Brankoviću se obećava 100.000 dukata kao nadoknada za štetu koju je ugarska vojska pričinila prolaskom kroz Srbiju. Dogovoreno je da u budućim ratovima ugarska vojska neće prolaziti kroz Srbiju, osim ako bude pomagala despotu ili njegovom sinu. Kao garancija, Hunjadijev sin Vladislav ostaje talac na srpskom dvoru, sve dok novac ne bude isplaćen. Krajem decembra Hunjadi se vraća u Segedin. Kosovo 1448. nije priča o jurišu, nije priča o slavi. To je priča o odluci da se ne ratuje. Na istom polju gde se nekada ginulo za čast, ovog puta se diralo preživljavan. I možda je baš zato ova bitka ostala u senci, jer istorija lakše pamti one koji su pali nego one koji su odlučili da ostanu živi.